and therefore to assure ona gutwika thirikari nitacoketie makinya marumu gutigirira ndamathia ya homa ya COVID-19 ndi na tamba makiria. Ndumiriri kuma ministry ya ugima wa mwiri yugite mundu ungi umwe ni akuite na gukinya andu 7 muigana wa aria makuite bururi-ini kumana na homa ino. No na gukire uguo mundu umwe ni ahonete murimu uyu na akarekererio kuinuka. Andu angi 6 ni marwarite kuringana na ndumiriri ya ministry ya ugima wa mwiri. Ithabu ria aria magwatitio COVID-19 rikirugamira andu 100 ria 97 hari andu acio 6 arume ni 5 na mutumia umwe. Andu acio marwarite maumite kaunti cia Nairobi iria ina arwaruana, Mombasa murwaru umwe na Siaya umwe, ona gutwika ucio wa Siaya niwe okuite. I think it is important for people to understand how the disease metamorphosis, because you can walk into JKIA or any other center, no temperature, nothing, and then a couple of days later you show the signs. So the fact that you have been screened as you pass an airport is not in itself to say that you cannot or you cannot have the disease. Gukinyirio muthi andu 7,449 ni mathimitwo murimu wa COVID-19, angi 2,160 makarumirirwo thutha wa kuhutania na aria 197, 1,660 makarekererio, kuria riu aria mararorwo ni 500. Onakorwo kaunti cia Nairobi, Mombasa, Kilifi na Kwale nicio cihingitwo kwa ihinda riri andu kwaga kuingira ona kana kuma, murimu wa COVID-19 no thiete na mbere gutherema nginya matũra-ini. Kaunti ya Siaya ikiandikithia gikuo kia mundu umwe uria urerikana araumite Mombasa ararara kaunti cia Nairobi na Kisumu, na muthia-ini arakwira kaunti ya Siaya. Riboti ra Inooro TV, Gitagwo Muitiriri, Pawangari.